a state cook of Ireland died, but he died because of snake bite, not because of corona. So these facilities which state government is providing, which now GSL has taken responsibility to provide, this facilities also will add to our medical facilities for Goa Police. It will be very good. I again welcome pressmen, other friends from women organizations and all staff to be present on this function. In the last, I am really grateful to Honorable CM for leading police force, and whenever he takes meeting, whenever he discusses problem of police and immediately sort out problem. Thank you. Thank you, sir. Your distinct vision and innovative ideas is certainly an inspiration to the Goa Police. I now request the Chairman and Managing Director of Goa Shipyard Limited to address the gathering. Dr. Pramod Sawantji, Honorable Chief Minister of Goa, Shri Shripad Yasat Nayak, Honorable Union Minister of State for Ayush, Independent Charge, and Raksha Rajya Mantri, Shri Mukesh Kumar Meena, Director General of Police Goa, officers, staff of Goa Police present for the ceremony, members from media, ladies and gentlemen. On behalf of Goa Shipyard Limited, it is my proud privilege to welcome Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawantji, and Honorable Union Minister of State for Ayush and Raksha Rajya Mantri, Shri Shripad Yaso Nayak and other distinguished guests for handing over ceremony of the Advanced Life Support Ambulance under the CSR initiative of Goa Shipyard. At the outset, I am thankful to Honorable Chief Minister and Honorable Raksha Rajya Mantri for providing support to Goa Shipyard in its endeavour of continued growth and delivery of advanced defence platforms to meet the security requirements of the country. Proactive and development policies of the centre and state have always helped the shipyard in fulfilling its objectives. We at GSL have always been aware of our social responsibility. It is therefore our proud privilege to support the state government, especially administrative authorities, to strengthen delivery of emergency health services within Goa. This advanced life support ambulance is equipped with essential life-saving equipment and will increase the medical outreach in the state. I am also hopeful that the ambulance will support the fight against COVID-19 and strengthen the capacity of our COVID warriors to deliver adequate care. To support fight against the pandemic, GSL has also contributed around 1.25 crore to PM Care Fund and 50 lakh to Goa State COVID-19 Relief Fund. Extending all support needed, GSL has also committed to it whatever support is required by the hospitals, and as and when it has been requested, we have moved to the occasion and provided all the possible support. It is our strong resolve to continue working in tandem with the state administration to fight the pandemic. As part of other recent initiatives, GSL has provided, of course, the all-terrain vehicle for patrolling by Goa Police, as well as medical equipment such as X-ray machine, ultrasonic, breast cancer screening machines for various government hospitals. GSL has also collaborated with the State Urban Development Agency for establishment of a material recovery facility at Sada Vasco and with Goa State Biodiversity Board for establishment of multi-processing center. In the future, we look forward to continuing our support for various CSR initiatives for the wider benefit of the state. We also look forward to working with the government in the areas of women empowerment, environment and water conservation initiatives,
It is the partnership between GSL, central and state government and local community that makes our CSR projects truly effective and impact-oriented. In conclusion, I would once again like to thank the Honorable Chief Minister and Honorable Union Minister of State for Ayush and Raksha Rajya Mantri ji for gracing this occasion. I also thank the police authorities led by Director General of Police for providing wholehearted support and guidance to this initiative. Thank you. Shanu Varna. Jai Hind. Thank you, sir, for your continued support to the Goa Police, and we look forward to your close association in the future. I now take the liberty of requesting the Honorable Chief Minister of Goa to inaugurate the much-awaited Women's WhatsApp helpline number. Thank you, sir. The moment has arrived. I now request Honorable Union Minister of State for Ayush and Minister of State for Defence to formally hand over the ambulance to the Honorable Chief Minister of Goa. Atish. I now kindly invite the Union Minister of State for Minister of Ayush and Minister of State for Defence to address the Government. नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में गोवा शिपयार्ड से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को एम्बुलेंस अभी प्रदान किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा शिपयार्ड के सीएमडी श्री बीबी नागपाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी वर्ग, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मेंबर और
और यहाँ उपस्थित गोवा के सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डिफेंस के अंदर जो पीएसयू है उसमें से गोवा शिपयार्ड है। और कोरोना काल में इस पैंडेमिक में जो कुछ काम आप लोगों ने किया, पुलिस डिपार्टमेंट में किया, ये बहुत कुछ बेहतर काम था, बहुत अच्छा काम था। और हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ हम इस काम को सपोर्ट दे दे, ये हमारा कर्तव्य बना है। और इसीलिए डिस्कशन के बाद हमारे सीएमडी ने वो कहा कि एम्बुलेंस जो वेल इक्विप्ड है, सभी तरह से सुसज्ज ऐसा एम्बुलेंस हमें पुलिस को देना है। उसका खर्चा मेरे ख्याल से सीएमडी ने बताया नहीं, लेकिन 23.8 लाख उसका खर्चा है, इसकी कीमत है। कीमत की बात छोड़ो, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से इस कोविड-19 को हराने के जो कुछ प्रयास किए, व्यवस्था, गोवा की व्यवस्था एकदम ठीक करी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनके लीडरशिप के अंदर, इसलिए आप सब अभिनंदन के लिए पात्र है। और जो कुछ गोवा शिपयार्ड ने किया है वो इसलिए किया है कि आगे भी ऐसा कुछ आए तो ये गोवा पुलिस डिपार्टमेंट सुसज्ज रहे, और इसके आगे भी कुछ यदि हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम सदैव इसके खातिर तैयार रहेंगे। मुझे और भी एक खुशी की खबर है कि आज खाली हमारे बहनों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर का आज इनाग्रेशन माननीय चीफ मिनिस्टर ने किया हुआ है, इसकी जरूरत थी। पुलिस डिपार्टमेंट और हमारी सरकार की ओर से जो कुछ बातें यहाँ होती है उसको ठीक करने के लिए सरकार भी प्रयास कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। एक मैं खुशी की बात बता देता हूं कि जो हमारे एक दूसरा पीएसयू है जो भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड करके BLH बोलते हैं, उसको BEL बोलते हैं, जो बेंगलोर में स्थित है, पुणे में उसकी ब्रांच है। और गोवा सरकार के लिए जो कैंसर डिटेक्टिंग बस जो है उसमें सभी वैल्यू इक्विप ऐसा करके 2.5 लाख का उसका एस्टिमेट है। वो भी परसों ही हमारा एग्रीमेंट हुआ है और BEL की ओर से हम गोवा गवर्नमेंट के लिए यानी GMC के लिए वो अगले 1 महीने 2 महीने में वो भी आपके साथ सुपुर्द करेंगे। जो कुछ हमारे पीएसयू है उनके साथ जो कुछ ऐसा फंड है वो हम गोवा में इस तरह की सुव्यवस्था के लिए देने के लिए तैयार है। मैं गोवा सरकार का, पुलिस डिपार्टमेंट का फिर एक बार अभिनंदन करता हूं और आगे भी आने वाले जो कठिनाइयां है या कोविड-19 अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसको फाइट करने के लिए जिस तरह से आपने कोविड वॉरियर का काम किया, आगे भी सब मिलकर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your words of encouragement and appreciation which are motivating for the Goa Police. I would now request the Honorable Chief Minister of Goa to address the gathering. गोवा पुलिस डिपार्टमेंट हांच्यानी आयोजित केल्ल्या ह्या ल्हानशा सुवाळ्याक दुहेरी सुवाळो एक जो गोवा शिपयार्ड हांच्या वतीन एम्ब्युलन्स हँडओव्हर आनी द सेकंड द व्हॉट्सएप ग्रुप फॉर द वुमन सेफ्टी हाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर केंद्रीय आयुष मंत्री माननीय श्री श्रीपादजी नाईक तशेंच DGP पुलीस मुकेश कुमार मीना आनी गोवा शिपयार्डचे मिस्टर नागपाल आज खास ह्या सुवाळ्याक वुमन्स व्हॉट्सएप ग्रुप आमी इनॉग्रेट करता डायरेक्टर ऑफ द वुमन एंड चाइल्ड आनी वुमन्स कमिशन चेअरपर्सन हांगासर हजर आसा। त्याच बरोबर पुलीस डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ, ताचे ऑफिसर्स, पत्रकार मित्र, भावांनो आनी भयणांनो, खूब खोस भोगता। सगळ्यात पयली हांव गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हांकां धन्यवाद दिता। आपल्या CSR एक्टिविटींतल्यान गोवा सरकाराक प्रत्येक फावटी
वेगवेगळ्या मदतीचो हात हो तांच्या कडल्यान मेळटा. फाटले फावटी म्हाका दिसता तांच्या कडल्यान आमच्या कडेन दॅट स्पेशल व्हेकल ऑन बीच, what you call it, ATV, all terrain vehicle, 2 vehicles we have given, all terrain vehicles. हाँ वही 20 लाख की थी. एका वर्सा पयलींच तांच्यानी ऑल टेरेन व्हेकल्स आमकां स्पेशली स्पॉन्सर पुलीस डिपार्टमेंटा खातीरच दिल्ली, जेणे करून बीच सायटीचेर ज्यो डेथ जाताल्यो तांकां जाता तितके बेगीन आमी हॉस्पिटलायज करूं शकताले. आनी आज द सेम रिलेटेड वेल इक्विप्ड एम्ब्युलन्स तांच्यानी आज पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन हँड ओव्हर केला. कारण आमी पळयता की सगळ्यात पयलीं एक्सिडेंटल स्पॉटाचेर म्हणजे एकदा 108च्या पयलीं सुद्दां पुलीस पावता. म्हणजे ज्या जाग्यार, कारण मॅक्झिमम 108 कॉल करतात बट मॅक्झिमम जण 100 डायल करता. बट बिसाइड्स दॅट ऑल्सो आपल्याक कोणाक खबर आसता तो आजकाल सोशल मिडियाचो वापर केल्या उपरांत आमच्या हायवे पेट्रोलिंग आसत, नियरस्ट पोलीस स्टेशन आसत किंवा पोलीस कोणी आसत जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमचे पुलीस डिपार्टमेंट थंय पावता आनी दे हेल्प टू शिफ्ट दॅट एक्सिडेंटल पर्सन्स टू द हॉस्पिटलायज्ड. आमी अशा पद्दतीत आनी ही एम्ब्युलन्स म्हाका दिसता इट इज इन देअर कस्टडी, म्हणजे दॅट विल हेल्प फॉर द पीपल. हांव खरोखरूच तांकां खरोखरूच अभिनंदन करता की ज्याची गरज वळखून तेच्यानी अशा पद्दतीची वेल इक्विप्ड एम्ब्युलन्स तांच्यानी हँड ओव्हर केल्या. दुसरो प्रोग्राम तो तांच्यानी आज व्हॉट्सएप नंबर तांच्यानी पब्लिश केलो, विच इज 7875756177. म्हाका दिसता सगळ्या पत्रकारांनी हाजी नोंद घेवची. गोंयांतल्या जितक्यो लेडीज आसा तितक्यांनी, जितक्यांकडेन स्मार्टफोन आसा तितक्यांनी हो नंबर परमनंटली आपल्या मोबायलाचेर सेव्ह करून दवरचो, हे वुमन हेल्पलायन म्हणून. आणि पुलिसांनी आणि पत्रकारांनी हो नंबर पब्लिश करीत रावचो परत परत. कित्याक हांव सांगता, म्हणजे हेल्पलायनचे जितके नंबर असतात हे एकदा पुलिसा पुरतेच उरतात, ते लोकांपर्यंत पावना. लोकांक ताची गरज आसा म्हणून हो नंबर आमी इन्सिस्ट करचे. म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार आमकां म्हणजे वुमन अँड चायल्ड ऑल्सो पब्लिश दॅट नंबर, वुमन कमिशन ऑल्सो पब्लिश, अंगणवाडीच्या थ्रू पब्लिश करा, स्कुलांनी, कॉलेजींनी, एव्हरीवेअर ज्या ज्या जाग्यार आमकां दिसता थंय थंय म्हाका दिसता हो नंबर आमी पब्लिश करपाक जाय. आनी प्रत्येक चलयेन, इवन दो दोज टुरिस्ट हू आर कमिंग इन टू द स्टेट दे वॉन्ट टू ऑल्सो म्हणजे सेव्ह दीस नंबर. ते आमकां अशा पद्दतीत करचो पडटलो की टुरिस्ट गोंयांत येता तांच्यांनी बी हो नंबर जो आसा, फॉरेन टुरिस्ट आसूं किंवा इंडियन टुरिस्ट आसूं, वुमन टुरिस्ट जितके येता तांकां हो नंबर सेव्ह करपाक जाय. ती पब्लिश इट एट अ एअरपोर्ट, एट अ बस स्टँड, एट अ रेल्वे स्टेशन, एव्हरीवेअर. म्हणजे आमकां वुमन क्रायम जो आसा हो झिरो डावन करपाक जाय. आमी कशाच पद्दतीचो वुमन क्रायम हो गोंयांत थारो दिवचे ना. आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हाज्या खातीर खूब बरें काम करता. हांव एप्रिसिएट करता, हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. फॉर ऑल द पुलीस डिपार्टमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टेबल टू द DGP ऑल आर वर्किंग. म्हणजे इतक्या बऱ्या रितीचे क्रायम डिटेक्शन, म्हणजे फाटल्या जर टेन्युअर काढून पळयत एक फाटल्या 2-3 म्हयन्याचो, म्हणजे विदीन द 24 hours क्रायम डिटेक्शन जो आसा एक हाय लेवलाचेर आमच्या हांच्यानी पावयला. फाटल्या 16 म्हयन्याक आज पर्यंत हायेस्ट नार्कोटीक डिटेक्शन्स 3 कोटीचे ड्रग्स आयज पर्यंत केन्नाच धरूंक नाशिल्ले. फर्स्ट टायम 3 कोटीचे ड्रग्स एट अ टायम धरपाचें काम आमच्या अँटी नार्कोटीक सेलान केला. बऱ्याच जाणांक दिसता म्हणजे आमी ड्रग्स धरता, हाजो अर्थ आतां ड्रग्स चड जाल्या. आतां ड्रग्स चड जावंक ना, आतां वयल्यान धरप चड जाला. पयलीं ड्रग्स चड आशिल्ले, पयलीं कदाचित म्हणजे म्हाका दिसता धरी नाशिल्ले. म्हणून ताका लागून खंयसरूच आमी जशें म्हटलें की वुमन क्रायम गोंयांत जावचो ना, ड्रग्स आमच्या कडेन ड्रग्स गोंयांत थारो दिवचे ना, अशा पद्दतीचो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन अंडर कंट्रोल. त्या खातीर खरोखर आयच्या दिसा सांगता आसतना खूब खोस भोगता की आमी फाटले फावटी 112 नंबर हो डायल केल्लो. म्हणजे ज्या नंबरा वयल्यान म्हणजे तुमी कॉल करीत, इट इज अ 24/7 आजूय कार्यरत आसा. तुमी ज्या जाग्याचेर आसा थंयसर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम पुलीस जाता तितके बेगीन त्या 112 डायल करता. त्या जाग्याचेर पावपाचोय प्रयत्न आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचो आसता. आणि आज स्पेशली द व्हॉट्सएप नंबर फॉर द वुमन्स. फॉर दॅट पर्पज आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग our entire team of the police, even though for the
Director of Women and Child and Women's Commission. They combined together, they have launched this WhatsApp group. हाज्याय फुडें आमी म्हणटा की क्रायम कमी करता आसतना कोविड कंट्रोल करपाक सगळ्यात व्हडलो रोल म्हणजे जसो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, गोवा मेडिकल कॉलेज, कोविड हॉस्पिटल ह्या सगळ्यांचो उरलो, कलेक्टराचो उरलो, ताच्याच बरोबर वांगडा पुलीस डिपार्टमेंटाचोय उरलो. कितलेशेच जाण कोविड पॉझिटिव्ह जाले कारण दे आर ऑल्सो द फ्रंट वॉरियर्स. म्हणजे मागीर ते वास्कोचो पयलो कंटेनमेंट झोन आसूनी किंवा आमच्यो बॉर्डर्स आसूनी, रेल्वे आसूनी किंवा एअरपोर्ट आसूनी, हांगासर डायरेक्टली लोकांक सगळ्यात पयलीं फेस कोण जाताले आसत जाल्यार ते पुलीस जाताले आनी ताकाच लागून मॅक्झिमम पुलिसूय बी हे पॉझिटिव्ह जाले. बट इतक्यान आमचें काम सोंपोंक ना किंवा थांबोंक ना. हांव परत एकदां म्हणजे ह्या सुवाळ्याचेर सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटांक ऑलरेडी रिक्वेस्ट करता, ऑर्डर करता, कारण आमकां जर अजूनय कोविड कंट्रोलान हाडटले आसत, गोंयांत आमी टुरिझम एक्टिविटी फुल फ्लेज ओपन केल्या, हाजो अर्थ आमी खंयसरूच कोणाक मास्क वापरूं नाका, सोशल डिस्टन्सिंग दवरूं नाका, सॅनिटायझर वापरूं नाका हें म्हणूंक ना. यू हॅव द फुल रायट टू फायन देम. आमी म्हणजे पुलिसाकूय रायट आसा, फॉर द मामलेदाराकूय रायट आसा, आनी इवन दो इन द पंचायत द सेक्रेटरी ऑल्सो वी हॅव गिवन द रायट. म्हाका दिसता आयच्यान आमी फक्त 100 रुपीज चार्ज करताले, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट चार्जिंग फॉर द 200 रुपीज फॉर दोज हू आर नॉट युजिंग द मास्क. ताच्या खातीर 200 रुपया चार्ज करपाक सुरू करपाक जाय, जेणे करून एटलिस्ट लोक कंपल्सरी एटलिस्ट पब्लिकान आसतना मास्क वो कंपल्सरी वापरतले. आणि सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर म्हाका दिसता दिसाक ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां पब्लिकान मास्क वापरना त्या त्या जाग्याचेर आमकां कंपल्सरी फायन घालचें पडटलें. कारण बाकीच्या राज्यांनी कंपॅरिजन म्हणजे दिल्ली आसतले, राजस्थान आसतले, बाकी सगळे कडेन म्हणजे ताका आमी थर्ड फेज हे पेशंट्स दिसपाक लागलेले आसा. ते जर कमी करतले आसत जाल्यार आमकां थोडोसो स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करचो पडटलो. लोकांनी वायट म्हटल्यार जाता, बट गोंयांत कोविड कंट्रोल करपा खातीर म्हणजे तुमचो रोल, पुलिशेचो रोल हो खूब महत्वाचो आसतलो. ताच्या खातीर फाल्यांच्यान अजून मोठ्या प्रमाणात फायन घालप सगळ्यांनी वाडोवचें, जेणे करून पब्लिकान आमकां विदाउट मास्क कोणूच दिसचो न्ही, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करचें. जावं ते बिचाचेर, जावं ते हॉटेलांनी किंवा जावं ते बस स्टँड, एअरपोर्ट सगळी कडेन सोशल डिस्टन्सिंग हे मेंटेन करपाकूच जाय, आनी ते केलें जाल्यारूच राज्यांत आमी कोविड कंट्रोल करपाक शकतले. हांव आयच्या सुवाळ्याचेर परत एकदां सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटाक कॉंग्रॅच्युलेट करता आसतना म्हणजे तुमकां रिक्वायर्ड असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करीत आमी आसा, पण म्हाका खबर आसा फॉर द युअर हेडक्वॉर्टर्स खूब तेंप जालो की हेडक्वॉर्टर्स बिल्डींग पेंडींग आसा. एक थोड्याच दिसा भितर किंवा येता त्या फायनान्शियल इयरा भितर तुमची हेडक्वॉर्टर बिल्डींग आमकां घेवपाची आसा, जेणे करून एक फुल फ्लेज बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हे पुलीस डिपार्टमेंटाक मेळपाक जाय. आनी आमी आत्ताच डिक्लेअर केला त्या प्रमाणे म्हणजे पुलीस मॅनपॉवर इट इज अप्रॉक्सिमेटली आमी कॉन्स्टेबलांतल्यान आमी खंयचीच प्रमोशन्स इन माय गव्हर्मेंट आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी जशें प्रमोट करीत आसा, इन द पुलीस डिपार्टमेंट ऑल्सो वी हॅव प्रमोटेड सो मेनी पीपल्स. So approximately 1,200 vacancies are vacant for the police constable. Even though in the home guard there so many vacancies are vacant. आम्ही रोखडोच म्हणजे 30 तारखेच्यान खरें बॅन वता, बट 1,200 पुलीस आणि इवन दो होम गार्ड्स ह्यो वॅकन्सीज रोखड्योच भरपाच्यो आसा, आणि जेणे करून पुलीस अपग्रेडेशनूय जातले आणि नवीन मॅन पॉवर जी तांकां जायी, जेणे लॉ अँड ऑर्डर आनीकूय मेंटेन करपा खातीर आमकां स्ट्रेंथ आणि मॅन पॉवर ही मेळटली. परत एकदा हांव तुमकां सगळ्यांक GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आणि फॉर द पुलीस डिपार्टमेंट दोगांयकूय कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.